umuhanga yarivugiye ngo kuko ikintu cya mbere ni amakuru kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Ese mama ntukunzwe mu kazi, business ubona uko ruhomba, uwo mwashakanye ntimwuzuzanya, baguterereje amadayimoni cyangwa se amahembe, ufite indwara yakubayeho karande, ese wikekaho inyatsi ku buryo ifaranga ryose riguca mu myanya y'intoki, wabuze urubyaro cyangwa se umukunzi. Bityo rero wiba mbona bihita ngo isi gusigara umangamanga. Ibyo byose byabonewe igisubizo. Gana umuvuzi cy'isake agukoreho ryake, aguhindurira ubuzima. Hamagara kuri nimero arizo 0788 98 11 44 hamwe n'umuvuzi cy'isake. Mbijeje ubuzima burambye kandi buzira umuze. Bifurije ubuzima bwiza kandi buzira umuze hamwe n'umuvuzi cy'isake. Episode ya kabiri nuko dusatira kwitangira kuri Love a Lifetime. Love a Lifetime bimeze bite? Aka nagasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Bwira mugenzi wawe, bwira mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura. Biri kubera ku gasobanuye store.com. Ibintu n'ubutamu, website imwe rukumbi gusa. DJs urasangaho filime nyinshi. Filime nyinshi z'abasobanuzi batandukanye kandi n'ubuntu. Ntuzajya kudownloadinga hepfo, ujye ukanda kuri post ubona, ukande ku ifoto, uhita scrollinga hepfo. Haba hari uburyo ki ukora download, biba byoroshye, urebe ukuntu wa downloadinga. Ubundi turya show ibyo byose nibyo muzabona gake gake. Love a Lifetime. Yenda cyari benda Great nko bisanzwe. The Mike Dent, Mr. B. The Great dutangiriye hakuno. Love a Lifetime episode kabiri. Tulinjing Lini Jingi y'imyotsi inzandiko wagwana Binichi ubusamahoro make irarcha rwandiko ruravuga iki? After passing the gate Aha mwihangane ndebere nawe ngo nyuma yo kurenga amarembo agenza ati, nyuma yo kurenga amarembo muri monastery wice winjira muri tano uhure nanjye. Enter the tunnel to meet me. Wamwarikiye ntazi ngo ninde. Linjing so vuze ko uraziruka mu gitondo ukajya kwitoza inkota. Tugende tujye kwitoza rero. Dore uko akareba. Tugende se tujye kwitoza inkota. Dore muri tano urimo aratibi kuko agenda. Wina waromeka. Ni byanyabyo. Nko biratangara. Sasa mwihangane mfate pose mwumve. Bamuteye imyotsi bamuhana urwandiko. Nimba byari kubona ari byanyabyo ntumbaze ngo imyotsi ni yiki, wasanga ari illusion. Akaba ari kubona ibidahari. Agakobwa ati ntiwavuze yuko urazinuka tujya kwitoza inkota tugende. Dore tana hano yamuhinguye. Yamuhingukije. Hano hari umurima w'indabyo. Ushobora no gusanga atari indabyo zisanzwe. Kiraho ari wamwatatse. Muzayi nyirumugi binibiki we gute winjira mu butaka butemesha, gute winjira mu butaka butemewe.
dore inkota bagabo binini ariko bagabo fight muzeyi ni umwana hano musore ni mubi cyane yaramukomye undi aramwomeka bagabo baraha karanga ko muzeyi nanjye nkwataka raka muzeyi banisha inkota tobara ku gifu kumba kakuno karimo karaza 你不希望你的女儿 ese 看到你双手沾满鲜血的样子？ urifuza ko umukobwa wabona amaraso y'inzirakarengane mu biganza byawe arakireka nkota ntabwo igeze kure ariko hano nyine iba yakumye mwana avayo 林静，你不是要林静陪我晨起练剑的吗？怎么跑到这儿来了？ wavuze ngo urazinuka tujya kwitozanya inkota wageze hano ute kandi 他既然私主 ufite ingingo 成禁地， yinjiye mu butaka butemewe bwa Longjing yari akwiye guhanwa urumva 赔丢了小命，算是你万幸了。 ugize amahirwe kuba utari mu baya sha ubu ntabwo wapfuye 是我的不对， ni amakosa yanjye kwinjira mu butaka butemewe 城主的这次教训，林青记住了。 inyigisho umpaye nzayizirikana 我先带你回去吧。 reka tubanze tugende 告辞了，城主。 nyir'umujyi dusubire igifu barakinyeganyije abo domino gusa icyana n'indwanyi 放心吧，丫头。 ntugire ikibazo 不过这一切 mukobwa muto 出的是挺深的。 uruguma rwe ntabwo rwageze kure ni agashwa rukari aho ngaho ntabwo yakomeretse 好徒弟啊，你去炖一点补品， mukundwa munyeshuri wanjye 补身子吧。 imiti rwose nyine imiti inkiza vuba cyane 正好我也 花儿 urashonje ngo ushake utwo kurya nanjye ndashonje wana 哪儿都敢去。 ntutume agira ahajya urumva kanye gushaka igipolisi ni umunyeshuri we 小徒孙，你刚刚是因为想我，所以才去禁地找我的吧？ ese wewe kuki wagiye hariya mu butaka butemewe ni ukubera iki 什么时候了？你还说 uravuga ibiki 不说好了陪我一起练剑的吗？我找 wari wemeye ko twitozanya inkota 你，后来才想到了花海禁地。 nakubuze birancanga ndavuga si umuntu yaba yerekeje hehe buretse gato ibyo muri kubona hano mu byitondere ibyo muri kubona hano mu byitondere hati wagiye hariya gukora iki kandi hari uwamuhaye urwandiko ngo amusange 你看一下， ngaho usoma urwo rwandiko 明明的说上面的字迹就 bwe nimba wabasha kuba wamenya umukono nyirawo 这个字迹我没见过， uyu mukono sinkuzi 想必不是龙鳞城的人。 ndakeka atari umuntu wa hano muri iki gisagara 城的人， nimba atari uwa hano se 地的 ninde wundi uzi uriya mwanya wanyu w'ibanga 地 mu gihe ari ahantu h'ibanga yiri forbidden hatemerewe kugerwa 啊， kuki nta n'abarinzi kandi bahari mu gihe ari ahantu hatemerewe kugerwa ni ikibazo 我在睡觉的时候， bisa nkaho 好像闻到了一种 numvishe umwotsi udasanzwe 特别厉害的迷。 ubwo nari nsinziriye 如果我在， ibuke bajya kumuha urwandiko babanje kumuha imyotsi 就是 nimba ni mukuri 这个迷烟， iyo myotsi 我才会把后来来的人 yatumye ntekereza ko ari we uje hano imyotsi 是小姨， uwo ni 是 anti 小姨出手， ni anti 是爹爹之命。 bivuze ngo anti yahawe itegeko na papa 经过这件事， ntiyabivuga cyane 你可知道了，龙鳞城不是太平的地方。 nizere ko nyuma y'ibingibi ubonye ko hano atari ahantu ho kuguma rero 城是什么样子，我早就知道。 nari nsanzwe mbizi ukuntu 既然 longo 你 ye 知 imeze 道了，为何还要带 mbese niba wari ubizi kuki ugihatiza kuguma ahangaha 城和你成亲的女孩？ ni ukubera ko umukobwa ashaka kugira ngo umushyingiranwe ari mu baya eh? 那个 ni 女 mubi 很好， oya ni umukobwa 只 mwiza 是怕耽误人家罢了。 mfite ubwoba ko natse umwanya we ahubwo 那个女孩长相好，性格好，家世也好， yarambwiye ngo umukobwa ni mwiza afite personality nziza afite na background y'umuryango nziza 好的方面有很多。 afite ibintu byinshi byiza kuri we 那这么好， none se nimba ari mwiza 你赶紧回去跟他重婚吧。 wajya ugashyingiranwa nawe 还待在这儿干嘛？ wiguma hano 即便他再好，也不是我林姐这辈子想娶的人。 nubwo ari mwiza ariko siwe nifuza gushyingiranwa nawe niyo mpamvu ntabishaka kagasekamo gake gake ukuntu ayiwe ese ubaye iki kandi 快，扶我到床上去。
Basi ngeza ku buriri we, ngeza ku buriri we, ngeza ku buriri. Idatika ya mbere. Wiva hore. Cyangwa uruguma rwanjye rufunguke. Sawa. 我不动了。 Ntabwo ndava hondi. 一定要好好的照顾我。 Ugomba kugumana nanjye muri no minsi. 你不想让我 Kugeza ubwo nzakira. Ntuzajye kure yanjye. 死皮赖脸的。 Urumva? Ntabwo nshaka yuko bazongera kunkoma kuri. 行， Sawa. 依你便是。 You are the boss. You are the boss. Gake gake. Kumbe hakuno kuri ruhande. Rimwe yaraje. Nduzi ko ari rimwe. 你还真有闲情逸致，你可真 Uri icyago. Uri ikintu uramuzi. Ceceka. 魏征，你需要跟我装傻？ Ni Yesu. 误闯洛 Rekera kwiginije. Linjing 城禁地， yinjiye mu butaka butemewe muri Longo City. 城主当场起。 Akoze ikosa. Yafatiwe mu cyuho na nyir'umujyi. 你们的目的已经暴露， Ibibaranga mbese intego zanyu zamaje kujya hanze. 赶紧离开吧，否则你的小命也会一并丢掉。 Vano vuba ugende cyangwa se upfe. Ngwiki? 龙吟城最珍贵的 Ari nde wanditse 鱼赤花珠， The Scarlet Flower Pearl ni akantu k'agaciro muri Longo City. 可惜我们一向对赤花 Bitunguranye 生而为人， ntago ariyo dukeneye pe. 我们潇洒恣意的 Kuvuka nk'ikiremwa muntu 活着， ugomba kubaho uzi neza ko umunsi umwe uzapfa. 要么痛快干 Ntago 脆， turi abamana, ntago turi abatagatifu. 何苦要苟且余生，半死不活？ Kubera iki umuntu yakurira igiti azi ko ari buhanuke kandi nta kintu agiye kuzana mu giti? Mwumva amagambo. 这世间并非人人都把 Ntago ari uretse muri iyi si 花珠当做宝 ubona Scarlet Flower Pearl nk'ubutunzi 物。 cyangwa se nk'ikintu 说 cy'agaciro. 你们城中的人见识太浅薄了一些。 Uretse abantu b'iwanyu mu mujyi mugihe agaciro gusa nk'ikintu cyadanzwe ntabwo tukibona nk'ikintu cy'agaciro. Bamushenze ni 赤花珠救人的真正要领， The Scarlet Flower Pearl ikora icyabara abantu. 非荣城主一人的命。 Ntabwo ari n'ibanga ryo mu mujyi mwebwe muzi mwenyine abantu benshi bararizi. Duzi ikintu urimo urankangisha ni iki? 难道你就不想去瞧瞧林 None 静？ se ntabwo ushaka gusura Linjing? 林静误闯禁地， Yinjiye mu butaka butemewe nyir'umujyi aramukomeretsa. Kuvuga gukomereka yarahaguruka. 大小姐想吃白子还是黑子？ Ushaka kugira ngo ukoreshe iz'umukara se cyangwa iz'umweru? 卢一舟， Liyuzing. 下需待这局结束， Nta mwanya mfite wo gutekereza ibindi bintu 搞其他的事情。 mu gihe umukino utararangira. Icara dukine umukino wa go 城吃点苦头也， naho ibi uriya mujyi wanyu se nta byadanje. 等日后回去了 Urakeka inkota yamuka turiya 也得挨上。 yabasha gukomereka? Uzi inguma yagize karabaye banga cya Linjing. Hari ikindi kindi turakina ntidukina. Fata iz'umweru. 这样你的胜算比 Long Su fata iz'umweru. Umukobwa yitwa Long Su. Ni sisters na Long Hua. Ni ba sisters Long Su na Long Hua. Nkeneye iz'umukara sinshaka iz'umweru. Okay. Tugaruka hakuno. Long Su 小姨， Auntie 柔素，我给你带了药。 Long Su nari nkuzaniye imiti. 小姨坐，你该吃药。 Icara Auntie. Nicyo gihe ngufata imiti. 你伤势未愈，千万不能过度操劳。 Ntago urakira. Maze icyo ukora cyane. 我来， Tugabanye ibibazo. We reka mbikore. 多谢。 Akira. Urakoze Toshi. 小姨放心，我与荣 Auntie ntugire ikibazo. 她的身子， Ntandukanye na Long Hua. Hangayikira ubuzima bwe ntumuhangayikire. 你心情不好， Ndabizi uri muri modo mbi. 城主让你 Nyir'umujyi yambwiye 就是想 ngo nkwiteho. 一脸一脸。 Ikindi aba akeneye kugira experience nyinshi mu byo ukora. Long Hua 10年没有发病了， ntago ameze nkawe. Ntazi ibijya mbere. Ndeka. 患的病并非痊愈，而是城主想办法压制。 Ntago arakira. 若日后城中有大事 Umubiri we ni ikindi kindi. 并发，那这龙吟城 ashobora kongera kurwara akanya kariko kose. Genda ubwire nyir'umujyi amwiteho kurusha uko yanyitaho. Wivuga gutyo. 城主现在好好的， Nyir'umujyi 你怎么就推断 hano 起 aracyameze neza. 决断来？ Ntago yenda gupfa. Gusa mwibuke uzakontorora umujyi mu hazaza. 认识他的深意在。 Nyir'umujyi yakoze ibingi afite impamvu ze. Mumbaze nimba ari we wabaroze kandi. Bakiri aho uyavayo muyobozi. 见过资源堂主。 Ndagusuje Leader Ziyan. 那你们先聊。 Yewe reka mbareke. Mumbaze ngo nyir'umujyi yabakoreye iki? Yabahaye uburozi bagomba kwivura ahari. Katurore. 堂主，
umuyobozi 这是 iki 这是陆先生，还是 Mr. Lu 还是我出的？ yohereje ba delivery hari ako batanze yohereje kuri ye yibutse bakina go 承让了。容大小姐从一开始 umukino imana ishimwe 心思独特是不错， urimo uratsindwa 不是 bisa nkaho hari ikintu kikubangamiye 不是世人一厢情愿的空想吧？ uri gutekereza nk'abantu basanzwe kandi wagatekereje nk'umuntu ufite intumbero agomba kugeraho reka nizere ko ubutaha uzafata amahitamo yawe mwitondere filime turacyari ku itangiriro 勤练棋， ngo yitoze ngo arizera yuko uzitoza go cyangwa se go skills gukina go 一会再与陆某切磋一二。 yibuka muga ati nizere ko uzitoza gukina go ubundi ubutaha tuzahure bibaye ngombwa ko twakina dukine mwibuke mu bijyanye n'ubugenge go nayo ni imwe mu bakativators bakore ni kimwe mu bintu abakativators bakoresha cyangwa se bano bantu bitoza imbaraga zidasanzwe nibo bita abakativators cultivation 堂主， bijugunye harimo arabyibuka bivuze ngo umukobwa hari ikintu abura ikindi bivuze ngo umusore hari icyo ashaka kumubwira yansinze nanjye ngomba kumutsinda bidatinze iki cyaje gitaka ayiwe data ingoma zanjye we ndimo ndababara we hakumva urimo kubeshya nde 你终于还是来了。 hanyuma nanjye muje kundeba 以前我受伤的时候，你都会想尽一切办法来看我， buri gihe bajya kuza kunsura ubwo nakomerekaga 都不管事。 ariko reba aka kanya ntunanyitayeho ubundi uracyari umuvandimwe wanjye oya 自从你逃婚那一刻开始， namajije kumenya uwo uri we 认清楚你的嘴脸了。 namajije kubona uwo uri we umunsi wacikaga mu bukwe utucika urushako wowe 如果你选择逃婚啊， erega nawe uhisemo gucika urushako umunsi umwe 我一定还会把你当兄弟的， nzaguma nanjye ndi umuvandimwe wawe 我会向你 none se kubera iki wewe wambera umugome mu gihe njye ntazakubera umugome njye ntabwo nzakubera umugome nk'uko uri umugome uyu munsi niko ye dore uko amureba episode ni kabiri 瞧你这副模样， reba aka kanya kuri meze 帮忙。 ukeneye ubufasha bwanjye 那你帮还是不帮？ none uraza kumfasha cyangwa ntumfasha 过后啊，我很可能就要离开龙吟城了。有些事情呢， ndumva nshaka umujyi 还没查清楚。 ariko hari ikintu ntaramenya neza 你真以为我只是为了逃婚啊？ ese koko 如果我只是为了逃婚， urakeka nashatse gucika urushako 干嘛来龙吟城啊？我早就去别的地方了。 nimba ariko wemeza urakeka impamvu yatumye nzangara iyihe kuki ntagiye ahandi 这次恐怕我会有生死之地。 mfite ubwoba ko ubuzima bwanjye bushobora kuza kujya mu byago kuri ino nshuro 这万一有一个差池啊， ntihagire ikimbaho 阴阳两隔了，到那时候 urupfu 再也不会有人。 nirwo ruzadutandukanya muri ubu buzima Ai, ubuze koko 错了， ngaho rekera kwijijisha 这回的麻烦大吗？ kuri ino nshuro 不大， hari ibibazo bikomeye cyane 你完全的 ntari wasi ubashije kumfasha byaba ari byiza cyane kumva hakuno kuri uruhande ari uri mu myitozo ari mu myitozo aha yemeye kukigisha inkota gakaraga ayayayayayaya gira atya 不行，重来。白尾指之前就这样教你， ongera koko ibi ni ibiki koko urebe neza witonze iyi ni offensive move gira atya twara gutya kagarura gutya romva ubundi ukabakomeretsa ngo ngwino urore babibonye move ikagenda uko urabibona kumbe nuko bigenda tayari 我现在是你师祖，你能不能认真一点？ ubundi grand master w'aka kanya 既然是练武， ugomba kwitoza neza kwitoza inkota rero ntabwo ugomba kuba wabangamirwa n'ibindi bintu urumva master arimo arareba
muzehe nyir'umujyi irarya yarakazamuye yaragakaraze gafiringa nati yego sha yego cyane rwose cyane cyane aragasama babibonye ujye ubikaraga gutyo Master ari kureba hakurya gusa umwana ari kuribwa arangije avayo 你没事吧？ meze neza 没事， meze neza 你在你爹面前以练功为由护全了我，我答应要好好教你练功了。这样的话，咱俩就互不相欠。 imbere ya papa wawe urimo urandinda kandi nasirangije kukwigisha inkota nkomeje gutuza rero ntacyo byamara ngomba kukwigisha inkota rero nta kundi ubu ngubu nizere ko ubwo wandinze imbere ya papa wawe nanjye nkaba ndi kwigisha inkota tugiye kunganya mpakira aho muzehe yari ari hafi 您怎么来了？ papa kuki uri aho nyir'umujyi we 看起来林少侠的伤势已经是大好了， bisa nkaho urimo uragenda ukira 都可以教我们家画儿在这儿练武了。 wanakwigisha wa inkota kweri hano 那既然如此的话，我也就不客气了。 nimba ari ukwemeza rekanire guca ku ruhande 龙吟城不欢迎外人， nta bantu bo hanze bemerewe kuza hakuno muri longo yi 明日请少侠自行离开。 rero ejo uzagende 爹， papa birahagije yakize agende 这是龙吟城一直以来的规矩。还望林 ubu nibwo burenganzira bwonyine ufite reka nizere ko uri bunyumve 城主的命令还真是一点都不客气啊。 kuko itegeko ryawe ntabwo rica ku ruhande 那既然这样的话，我也就不让我的小徒孙还有 nimba ari uko bimeze 为难了。 reka nanjye nere kuba na teza ibibazo abanyeshuri banjye 林静啊，听从城主的安排。 ndaza gukora ibyo ushaka nyir'umujyi we bidatinze hakuno supreme master gake gake 令尊， supreme master 安排妥当。 ibintu byose birateguwe 此番我卷土重来，重处 ubwo namajije kugaruka 龙吟城的台 reka nsure iyi si imirwanire 当头。 amahoro muri longo yi agiye kuba make iki ni igihe cy'amahoro make katurore episode ni kabiri love a lifetime bimeze bite barakwereka kuri uru ruhande kananga yagombaga kugenda asohoke mu gisagara yigendere bamupangira ifarashi nta n'umuntu waje kumperekeza kweri 良心啊！ mbega kuntu ari abagome kanigendere abantu muherere mu ntara ya Bubanza komine Gihanga ibarabara rya gatanu Telesenk telefone yawe ifite ikibazo gana papa Siona Justin abashe kugufasha 交代你的事情。 hamagara kuri 686 6348 cyangwa se 77 97 对了， papa Siona Justin 生子堂有些药材，赶紧补上。 telefone yawe irimo code password 繁荣华寒疾， papa Siona aragufasha 走遍无法与我一争城主之位，届时看谁还能护着荣华。 sasa ndagira ngo ndebera ahangaha 生子堂有些药材得赶紧补上。 ubwo agakobwa kaba kajya ngo gashaka imiti kifasha karimo kajya ngo karebe kukabaho bisa nko katazi indwara gafite nubwo gakora mu bintu by'ubuvuzi kitoje ubuvuzi kuva kakiri gatoya nivire mukuru wako 中药能引发荣华寒疾， ati mbese iki cyayi kanyweye ni imbarutso yo kuzahura ubukonje bukarimo cold disease 发走便无法与我一争 niyongera kukataka iyo ndwara ye yitwa cold disease y'ubukonje nyine 城主之位， byanga byakunda ntago yahangana nanjye 看谁还能 nta n'uwabasha kumurinda nyuma y'ibyo byose mukuru w'abagapangira barimo barahangana umwanya wo kuzasigarana 这荣华。 ubuyobozi hakuno udebere nawe ngo nikongera kurwara 未曾发， ntawe uzakarengera 为何偏在此时发作？对方究竟何意？ yaje kubyibazaho 想置我， afite indwara 若我已死， kandi abo bahanganye bifuza ko yapfa umwanya uwo ari wo wose n'ikibazo katurore yeah
gake gake uko ari aho Kananga yaraje Mpora episode ni kabiri Longhua 你终于来了。 Nanyuma nanyu muje kundeba 才半天不见，你这是怎么了？ haraciye igice cy'umunsi wabaye iki 寒疾犯了， yewe indwara yanjye y'ubukonje yongeye iramfata kongeye kararwara 我带你去看看吧。 indwara y'ubukonje reka tujye kura muganga 去找穆大夫，没事的。 kuki urwaye bitunguranye se kandi bakiraho mu gisagara barabatatse uyu mukobwa bakeneye ko apfa twabonye mukuru we tunumva mukuru we tunakomeza kumva mukuru we atamwifuriza amahoro biniki gake gake kumbe hakuno kuri ruhande hari abandi barimo baragenda gake gake kumbe ni mukuru wako Longsu porampora ni sisters ariko mwakeneye kwicunda agasigarana mu gikababayi barimo baragenda mu nzira aya ni amahoro matsi farashi yakuno gayiga tawe dore farashi ngirabindura abagabo mu byondo hakuno mama nyawo basore bara babatatse impande zombi umukuru n'umuto babatatse Longsu raka mubicyana Longsu ni mubayi we ni indwanyi nziza bakiri aho hari undi wabyivanzemo rimwe tawe Firimira 是我有伤在身，罗贝尔。 bazi inguma zanjye baje biteguye 这样下去， bisa nka hall of emptiness 看来荣姑娘是 bigiye guteza ibibazo Longsu uri mu byago ndakurahiye uyaje gufasha uri mu byago raka soda ni kabiri bidagurete kumbe hakuno mugende gake bagabo barakabazi biranga kumbe rimwe dore umusore fata iki waga iki kora kurinde mu bicyane bani bande 这些杀手武功都不低， ababicanyi ni indwanyi nziza 练有素。 baratojwe 龙吟城是得罪了何 bivuze ngo aturuka mu ngabo 势力， ndimo ndibaza 遭到此等 ninde wahanganye no muri Longyin biniki 荣姑娘， 我还是 Longsu 不让你操心。 meze neza wimpangayikira 尸体 muyobozi 查过了， twarebye imirambo 看出是何门派。 ntabwo twamenya ngo baturuka muri heshuri ni ikibazo 究竟是什么人想要暗害我龙吟城？ si bande bashaka kurimbura Longyin 林静已离开龙吟城， Linjing yavuye mu mujyi 再无瓜葛，还请带人速速离开， va hano ugende nawe 附近逗留。 nta bindi bisigaye 得知此消息，便派 nyamara kubona amakuru 守住龙吟城 nohereje abasore banjye 之要道。 ngo bajye kumenya ibiri kuba muri Longyin 没想到还没寻得林 ntabwo nari nzi yuko 的下落，反而在 ntari buze kubona Linjing 此间巧遇了荣姑娘。 niyo mpamvu naje hakuno duhuriranye mu nzira nje gushaka Linjing nawe ntabwo tuzanaherereye icyo batazi ko Linjing nawe yatatswe 从不相信世上有如此巧合。陆公子刚好 muri iyi si imirwanire ntabwo nyanizira ngo ibintu bihuriranye uravuze ngo turahuranye nyine usanze mu nzira nanjye banyatatse bita bikubitana gutyo ntabwo njya mbyemera 这里出现，但 nimba wari uri hano kureba Linjing 真只是为了离境， kuki waciye muri iyi nzira 说刚才的一切 cyangwa 都是你精心 hari indi mitego wateze mu nzira eh? 荣姑娘多心了，在下来此 urimo uratekereza cyane Longsu 到林静带回家中，
若真如，nkeneye Lin Jing 我为何多此一举相？ nkamujyana nta kindi 那我就不得了。 bivuze ngo utaba bitari 李 ngombwa 靖与林静 simbizi 的，还有佳美融化。 umuvandimwe wanjye Longhua yabuze kandi yaburanye na Li Jing 连龙吟城的眼睛都能闭过，此局 oh 究竟是谁在暗中操控？ hari umuntu uri gukontorora umukino ndakeka ninde urimo urakontorora umukino ese byaba 龙姑娘， yewe 陆某先行告辞了。 ngomba kugenda nonaha 消息， ngomba kugenda 时间告知。 nimbona amakuru y'umuvandimwe wanjye ndakubwira kugiye byihusera uyu araha urugamba yafashe mwotsa babaziye yaravuga ngo ninde uri gukontorora umukino bazi ko aribo bari gukontorora ariko hari undi uri gukontorora umukino gakobwa kikanzemo umusore yarwanye intambara itoroshye 今日我与 bombe hakuno ku ruhande uyu munsi ngiye gufata Scarlet Flower Park 臣的心口 nishyire ku mutima wa Master Zue 续其命。从今以后， igomba kuba yapororonje ubuzima wera aka kanya 薛家只能听 umuryango w'abazye 与我龙吟城。 ugomba gufata amategeko guturuka kuri Long Yi City dore umusaza hano umusaza ni umunyembaraga filimi ira gake gake barakontorora Long Yi City hakuno kuba ari aho 龙吟城颇不寻常， ese muri iyi minsi 可知 hari icyabaye hakuno 何事？龙吟城之事， kidasanzwe 自有荣城主打理，定有何须费心呢？ yewe 话虽如此， barimo barabikemana ntugire ikibazo 可日后为父还要仰仗， none nyir'umujyi Long 是与解药续命。 yakoresheje ikinini ngo akontorore ubuzima bwanjye cyangwa se abwongere 若龙吟城有什么闪失， mfite ubwoba ko muri uyu mujyi hagiye kuba ikibazo 为父性命岂不难保？ ubuzima bwanjye bushobora kuza kuba muri mu byago kubera ko umuti bawunkoreshejeho ubuzima bwanjye buraza kuri mu byago baramuviduramo umuti bamenya ko ariwe bawuhaye 那 bwa rurabo cyangwa se bwa butunzi ya the Scarlet Flower 我 Park 打算 bayishyize muri uyu mugabo bivuze ngo ishobora guhita n'ahari muzehe yahwihisha amakuru 这样， yakwirakwije amakuru 去打听他 avuga yuko 龙吟城究竟遇到了什么麻烦。 yabuze uyu yateranyije uti wa mwana we rero 倘若有需要 hano 之处， nta mahoro ahari 我薛门义不容辞。 gusa turaza gukora igishoboka cyose umuryango wacu uhagarare uko bikwiye uko bikenewe menya wagwani mu gisagara ngo ni wagwani menya n'ibiki birimo biraba mirabyira kubita uko ari aho hari nyir'imituku wageraga mu gisagara dore uko arimo aratambura gake gake porampora yeah. urinde se kandi iracya 看来现在龙吟城已经掀起波涛了。 bisa nkaho ibibazo bigiye kuzira Long Jing iwacu turapfuye turashize umujyi wacu ugiye guhura n'imyaka 还这么凉？ ese kuki ugikonje 你看看你， ireba ariko 我才离开你几个时辰你就这样了， amasaha make ndagiye reba ukuntu isi uhinduka 你怎么办啊？ ese muhazaza mbaye ntari kumwe nawe uzabaho ute bizagenda bite yewe harakonje harakonje 这是上辈子欠你的。 use harwaye cold disease 快， ngaho ifubike kakantu 咱们俩之前约得好好的， twagiranye deal 你只不过悄悄带我来看穆大夫，然后给我疗伤，顺便再送我一程，怎么就会 ko nzagushyira muganga ukamera neza ariko nanjye ukamfasha
现在这个样子， none ibintu byose bitangiye kuzamba diru yanjye nawe ugiye kuzamo ibibazo ndakomeza kukurinda gute ndakomeza kugumana nanjye gute 穆大夫也不在房子里， none ubu tuvugana muganga mu twamubuze indwara yawe ni ikibazo bari bagiranye diru 只能找老白来医治你了。 muzehe bayi nawe nambuze ngo ndebe ko yakuvura 他过来， reka njye kumuzana oya 安吉复发，不能跟任何人说。 yewe ntugire umuntu ubwira iby'indwara yanjye aka kanya 是吧？ hasi urimo urankinisha 整个龙吟城没有一个你信赖的人啊！ ese n'iwanyu nta muntu wizera ntawe binikira 那怎么办啊？ none nkora iki 医术， ibintu by'ubuvuzi ntabwo mbizi 可以用针灸、甜灸并进、 wakoresha okipencha 甜灸类、 ya moxibustion 麝香。 moxi contains 哎呀， na finger juice 还有什么？ hanyuma ikindi nkoresha ni iki 哎呀， ikindi haza yapurika ibyo wamubwiye ni ikibazo hano muganga kisake 只能死。 hagomba kuba rwose akagoboka indwara z'abazengeri zabaye karande 完全是为了给你医治啊！ mu rugo bwumvikana ari bukeya amahoro yarabuze muri bizinesi ngo ukora uhomba baragutereje amadayimoni 我当你答应， warabuze urubyaro muganga kisake rwose ibyo byose arebaho nimugane muganga kisake abashe kubafasha ku bagabo namwe rwose n'abagore ngo habaye amahoro make mu rugo hari umuti witwa umukangura abagabo ndetse no witwa iriba ry'abari bidagure kimba mbabwiye mugende rwose mu rugo mugira amahoro nta bibazo bihari hamagara kuri 0788 98 11 muganga kisake agufashe hanyuma iyi miti muganga kisake yampaye nguha urumva hari igipirika 你怎么越来越凉啊？ hase kuki gikonje kandi none ukonje cyane kurushaho muganga kisake kari umuvuzi mwiza ibi ni biki kandi reka nkujyane mu mujyi kombe hakuno hari wazanye imiti urinde wowe Longhua 如花姐姐是不是含疾犯了？ yongera ararwara 你这样，去后院那个最后一个箩筐内有专门给姐姐 ngaho genda ibindi bindekera ndabikora 拿来，这有我。 啊？ 你愣着干 genda se nyine pa 哦，我知道你叫林静， ndabizi ko yitwa Linjin 我说你受伤了， Longhua yambwiye 就给你医治。 iby'inguma zawe nawe 哦， arambwira ngo nkuvure 你是穆大夫啊？ niwe muganga mu 我叫慕言， nitwa Muyani nyine 你也太年轻了吧！ kuki uri mutoya se 这你就不懂了吧？ we ntago 虽 wabyumva 然年纪小， nubwo ni mutoya 是啊， gusa ubuvuzi bwanjye burenze ubwanjye mwese toka kure 耽误了，走开走开走开。 bindekere sikegariwe data ngwino hano twumve 好好照顾荣华啊！ ngaho mwiceho neza rero 是呀， nuhoshe nyine sawa nyine uyatojwe na muganga kisake Dr Kisake yumvishe kuntu umukobwa ameze asekamo kumbe kuri uruhande aba baracyagenda umujyi waziwe twabonye hari ibibazo bakageze hano gasanga babara 发生了什么事？ ese nibiki byabaye kandi wa musaza bamwishe 而策划中 leaders ye bamwibye 还用内力摧毁， ikindi Scarlet Flower Power yangijwe n'imbaraga 于心口。 z'uwamwishe yari afite internal force 现在 agatuza bakamennye 病 umutima we 受到了重击， nawe wakomeretse cyane bivuze ngo papa yari abizi ko 贤侄你放心，你爹 Flower Power 在我们龙吟城遇的害，我荣某一定会给你们薛家一 iri muri uriya mugabo ati wa mwana we rero tuza 交代。 so apfiriye umujyi tugomba kukwitaho ntugire ikibazo 龙吟城戒备森严， Se, hano hararinzwe cyane ninde muntu wakwinjira hano akica data uyu mujyi urarinzwe 城内同事 ninde wazakica data muri uyu mujyi kandi umujyi urinzwe 公正行事， kanizeye ko ikintu kirakemuka neza 公道。 ushaka umwicanyi mporere data 公子当听令， 在 buri wese muri hall emptiness mwumve hakuno 全力接纳林静， muhiga Linjing 无论是生是死， mumugarure hakuno mu mujyi 城内由我发落。 yaba ari muzima cyangwa ari umupfu 是 ndamukeneye cyane Linjing agarurwe mu mujyi kuva Linjing yakwinjira hano ibibazo nibwo byatangiye kuboneka ndati papa 林静，我要你付出代价。 Linjing wa mushenze nzaguca umutwe
niwe bivuze ngo yagarutse. Umva kandi Long Su hakuno ati niwe bivuze ngo yagarutse. Ntumbaze ngo wavuze ninde, wavuze ni umukobwa. It's her. 荣华姐姐的寒毒已经抑制住了，没事。kivayo we ameze neza. 但是她这次发病 yego 应该是被人所害。 gusa ntago akeneye umuntu ubangamira, umubangamira byakongera bigaturika. Ushatse kuvuga iki? 的迹象，但是 wazi uburyo cyagomba kwirinda 前的剂量， nabona uburyo ibisigaye arifasha, ibindi byose wamuha aka kanya byamubangamira. 一定是对姐姐极其了解， ikindi umuntu w'inyuma y'ibi byose ni mukuru we Long Su, 深知她的病况的。 niwe wari uzi indwara ya nyayo 那他住 cyangwa se niwe wari uzi ukuntu arwaye. 什么毒啊？ none bamuhaye ubuhe burozi? 奶油脂粉， ni cod plug powder. 只要辛苦性大寒，富含 amubwira ibimenyetso by'ukuntu biba bimeze, 所以我 kandi 排除是误食。 wabihuje umuntu ashobora kubirya cyangwa akabinywa yibeshye. 但是这个人一定是筹谋许久了。 bivuze ngo umuntu wamuhaye ibi ngibi yabipanze igihe kinini. 或许啊，他早就知道下药的人， imana ishimwe by'ubuzi azi uwamuroze, 只不过没说罢了。 ariko ntari kuvuga uwo ari we. 那他如果有寒疾的话，是不是就没法练内功了？ bivuze ngo kubera iyo ndwara niyo mpamvu atakwitoza internal force cyane nyine. 身患寒疾的人啊，不适宜练功， umuntu urwaye iyi ndwara ya cod disease ntabwo yakwitoza internal force 要稍有不慎呀，内力 cyane rwose. 就会引发寒疾，严重的时候 iyi ndwara ye yitoje internal force yazamba cyane kurushaho, 会猝死身亡。 kandi yitoje gutyo yahita apfa. abantu nk'aba ngaba barwaye indwara ntabwo bajya bitoza imirwanire. 你说他堂堂的龙吟城荣家二小姐， ese umuryango w'abalongo kandi bini biki kandi bamuteze 让寒疾 iyi ndwara cyangwa hari ikindi kintu barimo baramubuza? 那年，姐姐的母亲被人追杀，被迫在寒潭中生产，所以姐姐出生的时候身体遭受了寒气。 ibaze mama ajya kubyara bamuhatije kubyara kandi abyarira mu bukonje. 还好 umwana we wavukanye ubukonje ni ikindi kindi. 也给她重金求药，要不然啊，她早就跟她母亲一同去了。 bamutanze amafaranga menshi 我 kugira ngo nyina mubyare neza, birangira nyina apfuye, 但是 nawe ubundi nawe yakaba yarapfuye. 自寒疾发作的时候都痛不欲生， rero kubona 不少苦头。 uko yavurwa biragoye cyane kuko ni indwara yakuranye kuva mu butoya. we 来，大夫给你把 nawe reka twumve nawe ukuntu umeze. 哎呀，我就 numve niba umeze neza. oya ariko umeze neza. oya si kandi 不易，倒是 umutsi we ntabwo umeze neza, gusa ariko afite potential. 敷的还不错，但是你记住啊，要按时 urimo urakira neza, gusa wibuke 上，不然伤口 ugomba gufatira imiti ku gihe 会引发炎症的。 cyangwa ingoma zawe zongere ziturike cyane. ati ni umunyembaraga, 把脉， gusa gufata umuti wawe 你的内力虽然造诣不凡， ndakeka ari imbaraga zawe zikomeye, 但是 gusa 就 nyine 但是什么？ nyine iki ntacyo ukanga kuvuga. 我偶尔会诊断有误的。 wasanga hari igihe mba numvise ikintu nkibeshye. 你有什么话你就 mbwira ntacyo nimba ushaka kuba wibeshye. ni iki? katinye kumubwira ntubaze ngo niki kumvishe. 虽然你的武功 nubwo ufite imirwanire myiza 很高， 嗯， 但是你要是想要提升，恐怕难如登天。 mfite ubwoba ko utarenga aho uri. ibyo uzi nibyo nta kindi kirengaho, ntabwo wakwitoza ngo urenzeho, 无非 keretse 置之死 wenda ubashije kuba 地而后生。 ugeze kuri field ugahangana n'ubuzima ukagera ku rupfu ukongera ugasa nk'uzutse. nyine uhanganye cyane ukajya mu rugamba ugakubitwa hahandi bifatwa ngo wapfuye, urokotse nibwo wagira ikindi kintu wongera kugeraho. wiki 什么意思？ ushatse kuvuga iki se kandi? inayigire 天机不可泄露。 I can't let the cat out of the bag. ntago natuma ipusi iva mu ibag. byawe nijya mabwira ngo ibaga yavuye mu ipusi, ati ntago natuma ipusi iva mu ibaga, ntibishoboka. 小小年纪， haku ibi ni iki mwuka byarabo, uracyari mutoya gusa ibi ni biki burimo uravuga byaramucanze. kumbe hakuno umukobwa mukuru w'umuryango yapangiye muri umuna we, gusa nawe mu mujyi hari ibibazo.
aracyafite ya chest piece uyavayo可有融化的下落。堂主， hari amakuru muyobozi ntayo hari uwaje gusa haraka 这是何意？ ako ni agaki ni amenyo 是林旭阁派人送来的，他们狂言 kavuye muri Longsu Pavilion 好生招待， barimo baravuga yuko 并替我们管好龙吟城的弟子。 ngo ugomba kwita ku basore ngo bitaye ku basore bacu neza 想必我们之前派去调查的弟子， ubanza abasore twohereje kujya gukora paturi bakiri bazima ariko babarimbaguye amenyo 我空子堂的弟子被擒，定会咬碎毒牙， Hall of Emptiness 如今却连死都无法 ni。gute yamera gutyo kandi 看来这灵虚阁的手段当真狠厉， bivuze ngo Longsu Pavilion 求死不能。 ishaka ko duhangana kugera ku rupfu 堂主不必担心， ntugire ikibazo muyobozi 灵虚阁定是 Longsu Pavilion 才会出此下策。 barimo barakora ibingibi kubera ko nta makuru barimo baradukuraho 我们下一步棋怎么走？ dukora iki 人命都握在灵虚阁手中， Longsu Pavilion n'abanyembaraga 此事先别张。 ntago twahubuka 我即让他们入的灵虚， ntugire ikintu ukora ntazi 没打算让他们回。 reka mpanga menye 眼下还是惩 nimba hari icyo twakora abagaruka ari bazima turamenya ibyabo ntugire 融 impungenge 化的下落， ngiye kujya gushaka longohwa menya hali 不得有。 ibibazo bya leader je tugomba kumenya icyabiteye yishwe n'iki barakwereka hakuno kuri ruhande pora gake ni muri Longsu Pavilion abasore bafashwe baracyari bazima ngo Longsu Pavilion mbwira 早些交代， niwemera 可以饶你不死。 ndababarira ubuzima bwawe 只要把知道的写下来，我立刻 niwandika ibyuzi 龙吟城。 abandi basore ndabasubiza muri Longyin babakuye amenyo andika wandika ibyuzi abandi ndabababarira abantu ni abagome gake 早知如此，何必死撑呢？ kuki byagutwaye igihe kinini kugira ngo wicuze Eh? ati igaruriro igihe cyaryo kirageze 夫人， abayikize kandi n'uburozi bumwishe madamu yanditse ngo igaruriro bigeze ku gihe cyaryo 手段狠毒， Longyin ni abagome 不放过，难怪一直没 ntabwo ubuzima bw'abayoboke babo babuha agaciro 其将至。就算离 yari abizi ko urupfu rwe ruri hafi aha ngaha 他也会毒发身亡。 看来龙吟城空子堂 gusa bisa nkaho 都是死士， igihe cye yari akizi Ararararara. 即便没有毒药，他也绝不会透露半点讯息。 你去安排一下， bivuze ngo nubwo yaba yarozwe babatoje neza ntabwo yabasha gutanga ubutumwa genda witegure 安吧。 umureke aruke mu mahoro 各为其主，谁都没有错。 batojwe n'abamaster batandukanye byitondere kumbe 少 hakuno 阁主的消息， 回禀 nta makuru ya young lord 讯， oya aka kanya ntayo 大夫， muyobozi 您的身子 muganga yavuze ngo ntabwo wakomeza gutegereza igihe 是 kinini 华珠可以一试。眼下少主未归， scarlet flower pa yagufasha kwagura ubuzima bwawe 您务必保重身体，接 ndumva nta kosa rero young lord 定才行。 natagaruka mu gihe biraza kuba ari ibindi ubuzima bwawe ni ingenzi fata umwanzuro byihuse cyane 这华珠又如何？ turamutse tubonye the scarlet flower pa ikibazo ni ikihe 不过是换了一种生不如死的活法罢了。 si ubundi buryo bwo kugira ngo mbeho nabi niko 赤华珠乃是一种奇异的花草提炼而成， ati the scarlet flower pa n'ubundi ni ururabo rufite ibibabi n'ubundi by'ubumara 花开两季， rwera kabiri mu mwaka 一开遍地 harimo barawutwereka 血红，每年可提炼 rumwe rurextracting cyangwa se rurasarurwa 出一颗赤华珠， hari n'urw'umutuku rubasha kuba rwakora sako bwa mbere 而再一开则漫山苍白，可以 kimwe n'uburozi ikiri ni antidote 用作克制解药。
indabo z'umweru ziza zikavaringa mu nyuma 提炼出来的赤华珠 kugira ngo ubone rero 一旦进入 umurwayi 病人的体， yakiriye scarlet flower palm 便会将那人视为宿主，以共力 ururabo ruzamujyamo 状态存活， rube ubuturo bwe 所以才会迅速的修复病人的伤痛。 rero kubera ko rwafashe ku muyoboro w'amaraso ye cyangwa se ku isoko ry'amaraso ubwo ni umutima 与此同时， biranywana mpaka nta ndwara n'iyi n'imwe rutavura urwo rurabo 病人身体本身好的部分也会被吞噬， gusa ingaruka 直至最后， nuko umubiri w'umurwayi wahawe the scarlet flower palm mwiherezo 宿主就会被击透。 birangira agenda acika intege gake gake iyo atari umunyembaraga 赤华珠如此凶险， kurumva ari bibi cyane 走不上， kubera icyo abantu benshi 顿有人去龙吟城 bakeneye bifuza kujya muri Longi City bashaka the scarlet flower palm kandi numva ari mbi cyane kuki abantu benshi bayishaka kandi numva ari mbi yateza ibibazo ubu yarahindukiye ntiyamusubiza iyo yakugiyemo n'ubundi ugenda ucika intege gake gake bivuze ngo nayo ifite ingaruka side effect undi ati se kubera iki bayihiga cyane abantu bajya kuyisaba bazi ko kandi ari nyabibazo katurore episode ya kabiri nuko igenze ntimucikwe na gatatu biragenda bite bibutsa ko ni ku gasobanuye.com Imana barinde ciao ciao hasta la vista